Gutiganite tramwenderia na opakori ya Nyahururu na tramwenderia kuri ya Naikuru na 350,000 na Ikuru tramwenderia girimangana mere na kundu kungi gutiganite wabici cio ciega Kim Complex Nairobi Kim Complex kuri ya Nairobi Thika ni Victory Plaza na ni Ford Pro kuri ya Thika na bachi ya rimo ni hudhu muno the 0701 82 Wapi makofi ya Maono Lands Limited. Thank you. Kweli ureke vaventi hayana na bashi ya gwake. Tunegere na bana ni vice chairman wa Association of Real Estate stakeholders na goko tuli ni kwa mushie wake. Very good. Thank you chairman. Wake kwa karibu sana. Na mpashi jishe vipo na 0716 442277 ndio akiruka uvishishi harwa yo haturugie shenota tuiha second floor kitabo Vavent Properties Limited unaifupi na Kamuru na Joska. Thank you sana. Thank you. All right, tuendelee Waitha Kawajini. Thank you so much. Thank you so much. Ndirehoka itharuni ya horo wega Eni
udu ayakira ganani Odara raboridi Nishwa moja alivye Ida ibatime Yanavya koyelita Kia patirira Ayakira ganani Ayajagira idayu Ayajagira udu Ayajagira radi Yawai tubeya Lupira kaudu Udikia panorere Manoki menodiadu Aida konorebe Dede yavya Nadi kito dego Kiri yoke udu Yakira gananie Jaju ele jambo ya kawa ya tire wa ite magai dio ya kare diseba ina deo kabenda ya kare mokoke magai dio ya jage ya ke ya ruti ya jage ya ri amai kuberia Kere, ati baito ya doire, tatu ede ya kombire na litorezi, ya meja gama taku, ona megiri ni mase, tari gana gero nere, ili ya kovaka pajesi, tari gana gero nere. Niduli wari ragati, tari jato, titi ya buwa kilato, haibanga ya kanini, haibora, Matario na magoro, utanere yolevina, wina maiyo gambaide, wereria kumoa, kanyari rotana alira. Ima utune mere mondo, ito da kakuire, tawi parage wasiye, apere ukiarore, nano asiario, wakeri kwere radhi, watutu kigituradi, taiwa kana takirima, ono kipika, ino kijoka merera. Ino nili, ino nili, ino nili, ino nili, ino nili, ino nili. Iri tana siaro, no tana peñaro, para no bloco anda.